Ciumia inya thutha wa minista wa urimi Peter Munya kwanĩrĩra mathogora merũ ma bataraitha maria mari mahuthĩri arĩmi ngarama ya urimi. Ũndũ ũyũ ndũrĩ ũratuĩka kĩhonia kũna. Nenda KBC. Kaunti-inĩ ya Naikuru arĩmi no mateta makimenereria wagi wa bataraitha ya kũigana kuma kũrĩ rũhonge rwa NCPB. Tumekuja hapa kwa kuchukua mbolea, tumekosa. Wamechukua idea yetu na wamekuja wameturudishia. Na walikuwa Munya alikuwa amesema tutapewa mbolea kwa bei ya mfuko 20. Na kwa saa hii hatuna. Watu wengine tumekuwa hapa jana na leo imechukuliwa hiyo vitambulisho pamoja na photocopy vimepelekwa huko ndani toka asubuhi saa 1:30. Wase kama sisi tumekaa hapa hata tu kukula kitu nyumbani. Francis Towet ni mũrĩmi kuma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Njoro akĩgweta bata wa thirikari kũiga arĩmi mũhari-inĩ wa mbere kuna nĩ rũhonge rwa bata makĩria mĩikarĩre-inĩ ya Kenya. Mvua imenyesha, mashamba tumetayarisha, hata tunashinda tutafanya namna gani. Imesemekana fertilizer imebaki ya watu 20, imebaki 100. Wengine tugoje. Ningĩ arĩmi aya nĩmekũirie rũgamĩrĩri wa NCPB harĩ kungumia bataraitha ya thirikari na ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ na raithi ũndũ ũrĩa ũkirie gũthinĩkania mĩhang'o ya ũrĩmi. Fika sasa tukikaa magari inaingia, inaona inaingia inasema inaenda kuchukua mchere. Ikirudi inarudi na mbolea. Na mbolea. Sasa wale watu wengine tumekaa hapa ngoja. Nilikuwa na matumaini kubwa sana nienda na fertilizer. Lakini ile kitu nimesikia uchungu kabisa. Nilikuwa na pickup inafika hapa inasema inakatazwa kuingia, inaingilia mlango ya chini. Walishafu au watu wenye wako kwa Kenya kwa sababu wamekuwa huko kwa kama 5 to 10 years. Watuletea wengine wapya wenye wanaweza wakasikia kilio ya yule mwananchi wa chini japo. Nenda KBC. Arĩmi no morĩtie thirikari gũtigĩrĩra nĩ ya mahe ũhoro wa mĩonere ya bataraitha ĩno nĩguo kũmenya ũrĩa marĩbangaga ũrĩmi wao. Mwaka mũhĩtũku bũrũri wagethire ngũnia milioni 40 cia mbembe, rĩu ataramu magĩtigĩra magetha ma mwaka ũyũ maya gũthiĩ thĩ wa ngũnia milioni 35. Andũ-inĩ a Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.